Hingi po kay kongan sablang kapatad king kasalpantayanan. Pagmasusyan tayo po ngeni, hingi ka 25 Domingo ning karaniwang panahon. Aldo Martis. Kaniting banala kapag masusyan, yabe tala po ka rin kay katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kaligtasan ning balang metong kay katamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kay katamong eganaganang frontliners. Para king kapasalamatan daring makatuki Romeo Jing Mercado, Pamilya de Ramas, Trinidad Reyes, Cesarda San Luz Medina, pamilya dari Alberto at Gregoria Pangan, pamilya ng Joseph Aquino, pamilya dari Rolando at Erlinda Nigdao, Conchita Layo. Para king kebaitan ng Rick Shalom Montes, para king special a intenciones dari Christian Joshua Angeles, Maribel Mandela, Leila Abiog, pamilyala dari Lenin at Evelyn Malang, Philip Menjola Sr., pamilya ng Nanet Valdecantos, Jonel Pamintuan, Mary Manet Pineda, pamilya Manapol Adriano, Mary Grace Sabado, Rowelyn Ann Nicdao, Joel Dimotui at Karen Joy De Jesus, Caroline Gimoti, Pio Dorogos, para king payapat kaligtasang pamaglakbe ng Edward Martin Pamintuan, para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Jesus Simbol, Maria Cristina Nunag Lagman, Ryan Regner Almario, Richard Caballa, Jose Mercado, Joel Redoblado, Elaine Erwin at Gabi de la Cruz, Francisca Manapol, Nilo Udan, Paswing, Jennifer Tolosa, Ronald Nicdao, Angelica Swallenberg, Cyril Lanjo Sulplico, Esther Gangcuangco, Gloria Arevalo, Annalino Campo, Merla Mangalos, Quirino Viray, Alegria Miranda, at ding sablang kapatad tamong masakit, at paraking alanganggang kapainawan daring kapatad tamong mayangon na biye, di Norma, among Herwin Bulao, among Rustico Cuevas, Aurelio Galletes, Ramon Carreon, Juanita Lagason, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Florentino Yumul, Juan Paulo Estanislao, Rita Engodante Bondok, Candido Palding, Baby Glorieta Ganya, Imelda Talorin Maglaya, Monica Jane De Jesus Asilo, Dr. Reynaldo Balboa, Rodito Nakpil, Ramon Ramoneda Sr., Juanita Soto, Lourdes Generosa Basilio, Roberto Balilo, Mauricio Lozano, at ding sablang kaladwa kim purgatorio at ding alanang makaganaka pakarela.
Karing anghel ning Ginoo, penabili na ka, ban mingat ke ka, nukari ka man munta. Anting meto ka pamilya ng Diyos, mitipon-tipon tamungan, king lagyo ng iba, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng Ginoo mong Jesucristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakiyagom ng banal na Espiritu, manatili asan ng parati kay kayungan. At ke ka antimurin. Pagamalan kong kakalukuran, king mitmong kapakumbaban, ganagandalang ini at sisyan ding sablata mong kasalanan, at aduan tamo ing kalam ng lunos at kapatawaran ng Ginoo, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Iyag kastaya pong ining miyag nanagnan ing kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos, sa may payang tutu, at kaya kayo kapatad, uling ni kasalakong bina, King isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kang Santa Mariang Kapilanmang Birhen, karing sablang anghel ampon santos, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin mo King Diyos, aginuta mo. Ing Diyos, sa mayupayang tutu, pagalulwa na katamo, at king pangapataw daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulo. Kristo pakalulo, Kristo pakalulo. Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulo. manalangin tamo. Oy baming mayupaya, alametong man aemo kakilala at alametong man a makarayuking malugod mong pamaningat. King ganakamo baligdan mo ring tinakas king sarili rang balen, at ding medistyero, ding mi kawani karing karelang pakamalan, ding kaya na kaname bateng, ding anak lansangan, at detang meko o tinakas karing sarili rang pamibale-bale. Ibalik mo sana nga lang sagkul king lugalapag na sandang pagbilyan, at saupan mo kaming parating papakit king ganakamo, karing dayuan at dingatsu king pamangailangan. Itingan po aduan mi, king kapamilata ng Kristong Ginume. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning kasebyan. Tatayrane ing Ginoo, ing pamisip na ningari, antiing mamagus ing danom, payagusa ne ketang lugal aburina, balana ning tao, king usto ing sablang daraptana, dapot ing Ginoo, yaeng sisyasat king puso na ning tao. Ing dapat king matulid at alang pangamabiran, babietula king Ginoo, kesa king pamidwan mong dakal, ayin sakripisyo. Alipa nala ning kaymutan at kapalaluan, ding taong mitmong dewakan, at iti kasalanan. Ing plano na ning mayingat a tao, mamungang dakal, dapot, ing mamalagwa, muli muking ala. Ing pibandyan, a eme akwa, kingeus tong paralan, e maglambat, mawalangan, at iatad na, king kutkutan. Ing kapagnasan, daring marawak, ya ing dapat dewakan, alalang lunos kenuman. Potang ing taong mapanukso, miparusan ya, ing mangmang makapagaral ya, laluyang mabiyasa, ing taong ating kabyasanan, nung kekayang pangamanuan. Ing Diyos abanal, kaya lang mamatyagan, ding pibale-baleda, ring taong mitmong dewakan, at ding marawak, kaya lang sintangan. Nung magmaklak-maklakan ka, king sa ingsinda ring kalulo,
potang ika ing saying sing, eka maramdam. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalit tapakibat. Tayran mo ko o Ginoo king dalan daring kaya kang kautusan. Ulitan tayo po. Tayran mo ko o Ginoo, king dalan daring ke kang kautusan. Mapalad la retang makimalinis, apami biye-biye, retang maminto king kautusan na ning Ginoo. Tayran mo ko o Ginoo king dalan daring kaya kang kautusan. Saupan mo kung kakulang aintindyan, ding ke kang kautusan, at ding dapat mong pagmumulan, kakulang pibula-bulayan. Tayran mo ko o Ginoo king dalan daring kaya kang kautusan. Pinili ke ing dalan na ning kapamintuan, ding ke kang kautusan, e kula kakalingwan. Tayran mo ko o Ginoo king dalan daring kaya kang kautusan. Pagkaluban mo kung pamanalastas, banking mabilog kong puso, kakulang atuparan, ding ke kang kautusan. Tayran mo ko o Ginoo king dalan daring kaya kang kautusan. Papanatilyan mo kung maminto, karing ke kang kautusan, uling kareti ing ligaya, kakong kamtan. Tayran mo ko o Ginoo king dalan daring kaya kang kautusan. Kakulang tuparan, ding ke kang kautusan, ngeni at king kapilan paman. Tayran mo ko o Ginoo king dalan daring kaya kang kautusan. Talakad tapo ba ang parangalan ng may pabalita? Alleluia, 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 Alleluia. Itangan po, iturume o Ginoo, ing sukat kong dalanan, king maya padalan, karin mo ko tayran. Alleluia, 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 Alleluia. Ing Ginoo manatili kay kayo, At kaya kaan timurin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya kaya ka o Ginoo. Di natangla ri ima ng Jesus ang punting kapatid ng lalaki. Dapot elamilapit kaya, uli daring dakalatao. Ating meto nga sinabi kang Jesus nga na, iimayo po ang punting kapatid yung lalaki at tsulaking luwal at burira ko ngakit. Dapot sinabi ng Jesus karelangan, di imako ang punting kapatid ko, ilaretang makiramdam at maminto king amano na ng Diyos. Pakamalan kong bininyagan ng mayap ng balita ng kagatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Maya pabengi po kaya nga sabla. Nino mo po kay katamu inge makiburing kamaganak ne ning Ginoo. Itamongan. Nino mo po kay katamu inge makiburing dapat familya na katamong Jesus. Dapat kapatad tayo ing Ginoo. Itamongan. Inyang kapanaw ng Ginoong Jesus, baluta naman po na kilalang kilalaya. Bantugya king lagyuna. Dakal atutuki kaya at makiramdam kaya king pamanaral na. Na po? Dakal tutuki kaya. Lalong-lalo na po tang manaral ya. Aliwa mo ita. King pamanaral na. Kaniting misyon na. Ing gagawa na. Manuluyaman naman po. Na po? Pakayap ya. Karing ating miyayaliwang sakit o kapanamdaman, karing karilang katawan at makanyan mo naman, karing pamibiyabiyara ring tao. King kabantuganan ng Ginoo, dakal ya talatoki kanita karing tao. Dapat king mipas sa ebanghelyo ngeni, atin niya pong aliwang sasabihan ng Ginoo, kareting linapit kaya. Nepo, mumuna, dakala makiramdam kaya, dapat linapit la, mintala, di imanam pong kanuding kapatad na, at burideng akit at akasabi. Dapat nanong milyare, akasabi siya, alire po.
Pero pabaluda na, ready na, iyay mana, ang ponding kapatid na. Sinabi re kaya, dapat na nung sinabi na ng Ginoong Yesus, ing buklod o ing relasyon king daya, huwa maulagaya, pero ating pang mas, migit maulaga kaniti, nanuya, iti alang aliwa, nune ing pamaniwala, king Diyos iba, ing kasalpandayanan, king Diyos iba. Nano po yung payabot na ning mipa sa ebanghelyo, king balang metong kaya katamo, simpliya mo po, ne po, ing relasyon kanu king pami ka mag-anak, ing relasyon kanu king kapamilya, ing relasyon o buklod kanu king daya, wa maulagaya, dapat atin pang mas malalam kay sa kanita, nano ing kasalpantayanan da. Pero atin niya pong requirement, ing Ginoo, atin niyang pakiduang ing Ginoo, king mipa sa ebanghelyo, ban kanita mayaws tamong kapamilyana, ban kanita mayaws tamong kapatid na, ban kanita mayaws tamong kamag-anak na, nano. Nga na po ning kapupusan na ning mipa sa ebanghelyo, ding di imaku, anding at ding kamag-anak ko, ding kapatid ko, ilapin detang makiramdam. King amano na ning Diyos, may pupusya po ka rin, aliya po. Emo kabud pa makiramdam, nune mamintu mo naman. Nga na. Di imaku, anding kapatid ko, ilapin detang makiramdam, king amano na ning Diyos, at pamintuan dayti. Simpliya mo, iting yutos na kekata mo, pero nung gawan tayo po, saguli king totoo. Makiramdam king amano, saguli. Pero putang mayakit na iti king pamirapat dapat tamo, po ata saguli kanita ita. Nepo, halimbawa, metong apanaral na ning Ginoo, adaramdaman tamo, balang sisimba tamo, karing pamamasa tamo, yapining kamanatol, kamanusga, mo pa nasakitan, di nga liwa. Kagaganti, karetang taong ginawang marawak keka. Pero if we follow our selfish human instinct, itang natural instinct tamo, nung penasakit da ka, siyempre, ing gawan mo, kingisip mo, ganti ka. Pero baliktad yan, yuyutos na. Nung penasakit da ka, dap tananan mo pa rin mayap, ding taong deta, nga naning Ginoong Yesus. Puri nang sabyan, potangay ka manatol, pamintuan mo iti, king pamibiyabya mo, mga mo kabudimdam, iting amano, maging tunay na kang kapatad kanita, ni nga pong Ginoo. So, buri nang sabyan, ing marawak, agewada keka, dapat potang ganti ka, itang mayap sana. Marawak, laban king marawak. Nung marawak, ing laban kaniti, ing ganti mo, yapin ing mayap. Nganapin pong Mahatma Gandhi, nga na po, an eye for an eye would only make the whole world blind. Nga na. Nung kanong penasakit da ka, at ing nasa mo, ing ganti ka, ketang may nasakit ke, kang marawak mo naman, ing gawan mo kaya, bandang tawli, bisakat ali, mi papanasakit na kayo mo. Aliwa mo ita, nune, mitatatamta ka nitang pader, king metong at metong. Nanuya, ing pakidwang na ning Ginoo, ke katamo, tamo mo po kabud, makiramdam ka rin kayang amano, nunedeti, mayayakit lamo naman dapat kano, king pamirapat dapat tamo, ban kanita, itamo, mayaws tamong tune, kapamilyana, tune, kapatad na. Talakad ko man po. Manalangin tamo king Ginoo, ban mga intulid tang maging kapatad na, kapamilataning pamakiramdam at pamaminto karing kayang amano, karing balang kayaduanan ngayongan pong maniga po, Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi, ikeng kapatad mo. Ulitan niya po. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi, ikeng kapatad mo. Para king Santa Iglesia, dagdaga na saning kayang kapag malasakitan manaral, at papaminto king amano ning Ginoo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi, ikeng kapatad mo. Para karing at suking kapamahalahan, masapsaplasan ng magobra, banapairal dayeng kapayanan, ampon lugod karing karelang sasakupan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi, ikeng kapatad mo. Para karing bisang makyasando karing aliwa, at talastas da sana nung antiing alang Diyos,
alang kesyasan na buntok, kami kakawani mo naman karela king Diyos, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pagiramdaman mo yung panalangin mi, ikeng kapatad mo. Para kay katamong makatipon keti, matula tas talasanang tanggapan, busal tamo yung pikasalang sinisi, yung migbayong be, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pagiramdaman mo yung panalangin mi, ikeng kapatad mo. Iabetala mo naman po, karing kay katamong panalangin, dating makatuking kayaduanan. Para po king kaligtasan ng balang metong kay katamo, laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatid tamong miyak pektuan kaniting coronavirus, at para mo naman, king kapayapan daring kaladwa daring kapatid tamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan da, ring kay katamong sablang frontliners. Para mo naman po king kapasalamatan dari Romeo Jing Mercado, Familia de Ramas, Trinidad Reyes, Sardas at Luz Medina, Familia dari Alberto at Gregoria Pangan, Familia ng Joseph Aquino, Familia dari Rolando at Ederlina Nicdao at Conchita Layog. Para mo naman po king kebayta ng Rick Shalom Montes at para king espesyal intensyones dari Christian Joshua Angeles, Maribel Mandela, Leila Abyog, Familia dari Lenin at Evelyn Malang, Philip Menjola Sr., Familia ng Nenet Valdecantos, Jonel Pamintuan, Mary Manet Pineda, Familia Manapul Adriano, Mary Grace Sabado, Rowelyn Annicdao, Joe Dimitri at Karen Joy de Jesus, Caroline Gimotea, at Pio Doragos, at para king payapa at ligtas sa pamaglakbe ng Edward Martin Pamintuan, para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Jesus Simbol, Maria Cristina Nu Naglagman, Ryan Regner Almario, Richard Cabalya, Jose Mercado, Joel Redoblado, Elaine Erwin at Gabi de la Cruz, Francisca Manapul, Nilo Udan, Paz Suwing, Jennifer Tolosa, Ronald Nicdao, Angelica Swallenbergs, Cyrilan Josuplico, Esther Gangguangco, Gloria Arevalo, Annalino Campo, Merla Mangalus, Quirino Viray, Algeria Miranda, at ding sablang kapatadtang masakit. At para king alananggang kapainawan daring kapatadtamong meyang ubye, Dinorma, Among Herwin Bulaon, Monsignor Rustico Cuevas, Aurelio Galietes, Ramon Carreon, Juanita Lagason, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Florentino Yumol, Juan Paulo Estanislao, Rita at Rodante Bondok, Candido Paldeng, Baby Glornita Ganya, Imelda Taliorin Maglaya, Monica Jane de Jesus Asilo, Dr. Reynaldo Balboa, Rodito Nakpil, Ramon Ramoneda Sr., Juanita Soto, Lourdes at Generoso Basilio, Roberto Balilo, Mauricio Lozano, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at detang alanang makaganaka pakarela, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi, ikeng kapatad mo. Oy paming at subanwa, kalupaning pakamala ng indu ning anak mo at dingke kang alagad, parati kesa nang makiramdam at mamintuking kaburian mo, ban matungge king kapatad ning bugtong mong anak. Itingan po aduan mi king kapamilata ng Kristong Ginome. Amen.
Mipuri ka, Ginong Diyos, ng meto sikluban, uli ng kekang kayapan, ting gamiting tinapay ang pangmigeka. Tinapay bunga ng kabunat, pipagalaning tao, para kay kami, magawang tinapay ng biya. Mipuri ay Diyos kapilanman. Mipuri ka, Ginong Diyos, ng meto sikluban, uli ng kekang kayapan, ting gamiting alak ay ang pangmigeka. Alak ay ba't kingubas at pipagalaning tao, para kay kami, magawang inumana ng kalatua. Mipuri ay Diyos kapilanman. Manalangin kayo kabatad, baning kay kadamong daon, matanggap ya, arapan ng Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapane sana yung ginuiting daon karinggamat mo, ikapuri at ikaligay ng kayang lagyo, yung kaya katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O iba mimiglalang dinaune, ing biyaning anak mo, banatipon, daring makakalat mong anak, king metong mong familia. Manano na sana ng iting sakripisyo, pisan meto nga no ring puso ding sablang tao, king kapayapan at saupana king sumulong king lugod pami kakapatad. Itingan po aduan mi king kapamilata ng Kristong ginume. Amen. Ing ginuman at iliyake kayo, At kaya ka antimorin, iyat nayo ring puso yo, makayat na ano king ginu. pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan dagang barati, at numan karino iba Diyos kangalangang gat lubos mayupaya. Lelangan me ing meto yato ake kang babayo, at parangalan kapamilataning kaluguran mong anak. Inya karampatan mo ing purian dakat pasalamatan, ding balayan ake kang binukod, at ding banalaparating ke kang gayantabe. Ulinita kang bering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mingge kang ligaya. Layon makyabe kami kinalangtok ng dangbamamye kapurian keka at ngamingang sasabi. Banal, banal, banal yung ginu, Diyos sa mayupaya, mitmuya yung banwa ting yato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyuning ginu, o sana king kakatas-katasan. Tunay ka pinbanal o ipay king panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sana reting ayon king espiritu mo, banbarake kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Jesucristo. Bayo yami daon ko sang loob king pamaylas at kamatayan, kinuha na yung tinape at pepasalamat yakeka. Piraso ne at binyene ka rin kayang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya, iti yung kanakong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay Badning Apunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pepasalamat kay ka, at binyan na yung kalis ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kanite. Iti yung kalis ning ganakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Amibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Panketa may patawaran na rin kasalanan daptan niya iti, bilang kapigaganakan kanako. Hing misteryo ning kasalbandayanan. Ikristo meteya, Ikristo sinubli ang mebye, Ikristo datang yang pasibayo, king kawakasaning panahon. Inyang ini gaganakan mi o iba yung kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo, darawon miya keka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepaliyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamwa mo, kingi kami ngansa na may sulusulo, king katawan at dayang Kristo tipo na kaming anting metong,
ning banali Espiritu. Ganakan me o iba, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, ipasiano ing kay kaming Obispo Emerito, at ding sablang pari, relihiyoso, diakono at magpare. Ganakan miya naman ing anak mong inorma, ay naus mong meko nagetiking yato. Hantining king binyag mete yakambe ng Kristo, mirakayanan niya naman sana king kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman ding kabatad ming bebay nawan at manenayang subling biye, ading sablang mayayango na biye. Tanggapan mo sana king maligayang mong harapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen induning Diyos. Kambe ng San Jose, ing kayang malugod at tapat ay esposo. Kayabe ring apostola ding sablang santo, San Judas Tadeo, akay kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king kay kabaning panahon. Puriyan ka at paligayan, kapamilata ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilata ng Kristo, kambenad kaya ibang mayupayang tuto, kagumning banali Espiritu, pupuriyan ka at parangalan, manggaman king alang anga. Amen. Ngani po, ante mo nga anak ng inampun, yung kay katamong malugod, agino, maus tamang ngini kaya karinga manong tiro na kay katamong. Ibami acubanwa, misamban yaing lagyo mo, datanging kayarian mo, mi pamintuan ing loob mo, ket isulip antibanwa, mi pamintuan ing loob mo, ing kakanan mi, king Aldo, ibie mo ke kami, king Aldo ngeni, ampoy patawan mo ke kami, ring salami ke ka, anting pa mamatawad mi, karing mi kasala ke kami, mga emo ke pay sa walking tukso, nunay kabusking marok. Ikabus mo kami o kinuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, banking kasupaning kay kang pakalulo, parati king mi kabus king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangamos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman ting alanangga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. E mo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan me, ang ponbilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibye at magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka antimurin. Ipakita po ngayon ng misasan metong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay kayo ang sabla. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ninyato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ninyato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ninyato, ibiye mo kaya kaming kapayapan.
Niyo yung ginudamong Iso Kristo yung kagatamong kapatad, yung kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, mapalad na rin mayaos king dulang ng kordero. Ginoo, ako matampantanggap ka. Dapat tiyadkas mo niya yung amano mo, pumayak na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Antipono para kayong pamakinabang. Ikaing kakong kambilan at santungan, O Diyos ko. manalangin tamo. Oy paming malugod, pipasignagan mo kami kapamiladaning metong at inapit metong akalis. Sopan mo keng miyampang, king kekeng lugod at pamakikaluguran karing emi kakilala at karing sablang mangailangan. Panmisa na yaldo makapakisan metong kami, karing sablang tao king labwad daring mabiye. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Sikladangan po. Ing oratio imperata laban king pamaglaganap ning pandemyang COVID-19. Manalangin damo. O Diyos sa ipami, lalapit kami kega kaniting masipit a pamangailangan me.
Aduan mi kayong kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na't may kamate na karing dakalataw. Ipanalangin mi ngantabayanan mula ring taong mitutukan maninton panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring sablang doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan. Man makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mi laretang miyawan na kumayap na lasan ng malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang mayanguna biye. Pagkalam mo kay kaming grasya mo, kaniting masakit a panahon. Ban magubra kami para king ikakayap daring sabla, at ban makasawp kami karetang atsu king pamangailangan. Ipani ka pumikeka, ing patuknangan mo na sana ing pangakalat na niting virus at ing pangakabos mi karing takot me. Pagkalam mo iti, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibye ang magari kambe mo king kameto nga ning banali Espiritu, Diyos manggaman king alang angga. Amen. Lalam na po ning gayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banala na induning Diyos, mo sana pisawiling aklis mi kay kaking kakulangan me, no nebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. patulunan ming San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Ingino manatili yake kayo, At kay kaantimurin. at bendisyonan ako nganing Diyos sa mayupayang tuto. Ingib pa, ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Ing banalamisa, midaune, umen ako ngani king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Diyos.